Gabire garya banshemerwa ubwo abatura ba district ya Kibale barakwakira umwaka musya bitu kandi nabwo abinamani bonka nibo babire nibakwata hacupa ya bia. RDC Godwin Angaria Kasigwa ashabera abacakazi ubutahenda baragira mu kwakira umwaka. Mpafasi supervisor ni pastor kudi kudura mutagira kopanga banyara haitaka banyara harwa buno pakando kubafuta ama pastor kudi tukubasaba mulinde obusinge gonzo ko nywira butundo wingi buno kwijanga wa bulako bunywe baitu nolinda ki obusinge omwaka guli kwa businge kandi mutakoshangana mutarwana akamara munywera mukanywiro bangambire byo kure mulirire mwigusire atakalire naraya nako mukono atakalire inywana mulirire basi. Babacakazi basimire Minister Kasaija ahubwo kubahereza umwaka musya. Mureremo muri imbaga niko twariye tukanywa tukabyina kandi tukabona na muzehe wacu kikahwa nicyo cyamuneye cyane kandi ikindi kitanyigishe neza niko nasaba ngo abarwaniye bia bagaruke barokoke bene kinyumiro ho kwa mati yakasayija kututekame kintu beja tukakitera buri keire mukadacika ekinyumi kurya no kunywa ko bityo nabikozeki bitegekeru abayiro byo kunywa abayine byo kure kandi byahabuze. Omuri Kagadi umwaka musya gushanjire bamwe bari mu maramizo kandi abandi omubudura bari kurya sente. Abibyo kwerinda babire nibakora gwabo ogwo kurinda ubusinji. Umuganda makuru kwakira umwaka musyo mu rwentu ho mu Bushenyi abatura bashabirwa kukozesa amano umwaka gw'2024 kiba basekwe ihomboro. Aba bagumazire bari kutera fireworks otiriho no kuzina ahubwo ko yihaho stress yo mwaka gwire. kandi baguhendera ryo mu style na fireworks okoreki twakikora bw'abantu okutanaho n'emyaka ehingwire ogubinji batambwire na za family zabo. Gasha kwa Thomas tumwebaze na Sheikh Abdulatif.